ujya heba heburondera abandi bamushekere nzi najya gukora sinzi impamvu byari bikwiye gusa iyo mana naramuhaye ikibanza kinini rwose ubwo nibwo wamuhaye ikibanza kinini ujya ntaco mbona ariko ariko arakomera ahubwo wowe niwe uriko uragira witera ibibazo mu mutima urazi wakunze umuntu nawe ntagukunda bituma ufite akahamuka mu mutima ndacyagira ndira ashobye ndabyumva kuko turayaga ujya kenshi rero avuga yuko wari kandi udapfa muhemukiye wameye ko yamuhaye n'ikado yamuhaye n'ikado wenda si kado n'ibisanzwe sinzi ngo madamuhe n'ibisumbuye iyo kado nk'abantu ba ruguru hariya ntibashobora kumusaba amafaranga nziza wowe wamenya ko no muhira bavuze ngo mpaka ngo akunde we mugakanka ati mpaka ujya namuciriye ari kado sinzo mu kinyuma aho muhira si uwo mucyagura kuko urumva ibintu biragoye ujya nabwo wamupfiriye ujya ntagukunda kuko nabo muhira baragerageje ngo ave inyuma yawe ujya ari kado yarasi niyo mva n'ubundi uguma mwiruka inyuma akamara arakaye njyewe umukobwa pfura arambera yego pfura nubwo akubera nubwo yapfiriye agomba upfa inyuma ndaguhebuye cyangwa ngo upfa inyuma reka turekane n'ibyo none we uromara iminsi ingana iminsi nk'ingahe ngaha iminsi ndacayimaze nyene ngaha mbere sa nko wibera ngaha uko ndi kwa service nk'amazi gihagwaye Muzongire ngo naritereke wawe
nanjye ndamufata none kuri dore ko mumufata nanjye Jina lake kuri YouTube one day ndakese. Leo yari kusema juzi ndake. Ubu nake direct audio video. Oi, kusema muzile. Usiwe n'umucanzaniyo yo. Abashige mindo nditi wacu. Indo kusiga muri tumba. Ninye urayito. Bari indi bande yikundo bakunda kese. Yo. Jeragiye kuri YouTube. Ndimo kuramuvyo. Nagiye kuri YouTube ndake. Yo ndayisacinga ndayirose ndake. Yari kusema byuzi. Gusa rero gusamenga nta ntudafise odi nta video afise. Oya kwigitse muherutse kuko ashize kuri YouTube acabanza akagira publicité nayo ukacurati yahise kuri YouTube yiba kisangako. Oya ndakeka sinigire nyango agiye kuzobira. Urumva nakewa. Naremere muri barabara uzorujamo kudayagana gusa rero muwe ariko wewe cyangwa kubwira ndaki uje mukobwa kuma kubona muri muri kaze bawe yabuda mbere sanze ikirenga yo oya maji nawe kiri muri enze ndaki muri kumwe ndaki bati bajya bana bajya bari kukiruma
hari n'imwe ni kuvuga ntushobora kugenda nkagira n'uwundi hanyuma akemera ntuzi abavyeyi bakankunda wowe nawe ugasanga ntibikumvikanye usanga mu buzima ndiko ndahangayika gusumvira yuko twarugera we timbirako ikizozo muntu n'umutima we kinkora ngahafe ufite neza bari kumuhanura oye ntabwo tandika izuko ntacyo bapfa no ariko reka basivye tubyihoze ntiduhave twankana ngo ni kubera oya ngo urucinyitse muho ntakanyama kamuka nika we uri n'umutima nyene akanyama ndakunda nagaruka vuba gaheruka kera uwa musi twaje kumutembera nsanga ya fatishije yawe ibizu byo munsi murabona rero akanuraro ubu natetse n'imitego n'ubu mbere naringiye murabona yuko nefise rupanga n'umugozi ngiye kuraba nse n'usubira izo nateze hamwe cembandanye ntega n'izindi umuntu rero kuza kukuraba ku mugoroba ndibazanya ngo hagiye nzoba narose kweri nta ngora ntiyoga fasa nyine amenye akazi aje vile mashi gusa uraza kuraba unyibukemo ndagaheruka kera najya izo fatishijwe zijyana rimwe rimwe iyo bizabaye nyinshi ndazitandatu Rema Marinda urazi ko hantu ho gukota ko naharose waharose naharose kweri sinzi ko tuza kurima mw'iyo ndwi ko yambwiye ko turobona kote yambwiye ko turohatera ibigoti n'intuze ngo birahaba be n'ibigori ubwo gusa ibigori twotandukanye uravire se wari gutera iyo nkuru bira urabona wa muhungu akunda kuza ngaha amuhungu yira cemje bamumbere baza ngaha ni benshi numwe yirabura oya n'umuhungu w'inzobe utwanwa aba hiyo ruguru okay ndamubona kwe urazi turureya akakaduyanza ni yego reka nagaki akakato ketse ngenda kure hanyine waryohewe reka mama wanje reka nanezerewe ntiworabera yo bash ujya mu nijya muhungu w'inzobe umukwe n'uwo kabisa be rikarihe inka sindana simbiye aho mu rugo nganiwe ndara aho hafi amagaremo Rinka kati
nyene